Tang hadin chisngi baki nongelam ke NPP na nongpo constituency. Ha ka jingelam jong uba CBCM kum working president ka NPP Riboy. Bad u advisor ke NPP nongpo block. Bad rengkat uba Agustin Walang kum u president ka NPP nongpo block. Kila phetno na ke NPP lembat kiwe ke nongelam bad kinong Krishan. Na kalyang kiwe pat kinongelam ke NPP nongpo block. Mentakas ngi kila pensyai ba ke NPP kadang don hanong po block. But kamsem lalong ke besisha kumbala keno da kita kinongilam ba ke NPP kalakut no hapo kanong po constituency kinongilam ke NPP nong po constituency bakan thup yo ba Min Makri working president kanong po block ba uba Stoitly Roy Sinkli working president lembat uba pendap balang youth convener ke NPYF Riboy kilalum kerke menta kesngi ban ya kendo lang bat ha keju ko poru ban pensyai halo ketai ke jing keno habakren sikilat pathai kubor menta kasi hanong po nadu uba Min Makri uba Stoitly Roy Sinkli uba pendap lang walang kilaong bakum kinongelam kisngau lengo halo ke jing mi kubor bala kliap lama ni penkut no ye ke NPP hanong po constituency kila pensyai ru bagani ke jing simrai ban penkut ni phetno na ke NPP nong po constituency kadai ke jing simrai jong kitai kinongelam bat bon na kinongelam kim don jing tip setia halo ke ni ke jing keno bala penkut no ye ke NPP hanong po constituency hadu mentah nak kalian tunga kubu working president kamut ka kampadon da kaji sisa bang tip telo hapo gini ki teo ki bala kini ki bedai ki bala dap ila don kaji ya sutu timut bat baru ki parti dedat nadu senior nadu presiden kata nadu advisor jongi bat baru parti dedat ki bang ila song kaji ya kenduk lang bat ka komat dalen hang na po tes pro tenri telong baru akatu kesini ki omba dia ada mana-mana boyok tiket napok-napok nak NPP ni hak dia kerja. Jadi dia kata mau penengok pan nak kalian jungi. Kelebdon kono ka jing ya lumlang. Dia hak jadi bertak jing yok tiket napok ai lah kan. Nak kalian tu ngaji mat. Nan yang bukan kini keperti ledak sudah belum punya. Kamu jing temuhi nak kalian kan napok konstituensi. Bangi tu bang nunggu kandidat bayar kun nang ne bang bi benjok. Dei banong ba isu penmit kelompok yang tahu. Kata kalau kaji kuah ini kalian jong kini ki parti ki jong hab jadi bat kene ka jinjok tiket jong ka kong mat kalian kamu nak kalian jong aku working president kamu don kena ono kaji sio pi kalau ni kaji ai tiket ka Haikong Magdalene empat rumah ke NPP la pha ka hai level lang te ban recognize ya ka block hane te ki nong yalam joni kum president advisor la khot iki sisilong ban pendek ye kata ndai kimlek ban ye silong bagi halme den marwa ka Kong Magdalene kala rung no hagan ka arfa tarik haka party personally juta geng ke laki ilmu gini bagi oma tiket laban yo ka Magdalene makala rung hagan ka arfa tarik den ta daw kini ki rangba jini kinu yalam jini antamu advisor, presiden, secretary, kim simlek sa kata di rungjong Kong Magdalene, khot lang iki. Henry ke Kong Magdalene mapli batu pajung ka haka santarik ladang ang bakala kajing kendo ne kila yesyong panbeng hado lai kan tatam hayin yung bakso di nado ndru beje hado kendai gede. Ban panbeng belum merlang iki ne kap. Hakiki jadi kajing mi kot kubor menin abade bat kapati NPP nak kalian kanong po blok bagi ong ba om don chu dengan aku working president dapat pau hagane kajen hagane ke pemerintah rangkat bat ki para notri ke bidon lang ne kemut ki notri jongi ki dang yai khmat kumbalong bat don ru ki primary unit ane polling booth ki badang pun sanga bagi ong ba balik kala sumi gane ke kubor ba nak kalian kapati NPP nong po ong ba don chu Henry kamdei benlong kita andai tang gaji suatu peklakat tu kat lengut di para parti jongi let's say nagadau cimet kamutin 46 no ya ka parti jongi dan ngai musim ya ki notri jong ki parti NPP kebetulan hapo ka nongpo constituency bat nakaleng ki he bapai ya ke distrik wat nam du musim ba ka parti NPP nongpo kamut nang ne khmat chen metangi hapan lum benlang bani hapan ya chaman ki jaka ba kanang ba ka parti jongi kadang klan bat kadang lahir ban penroi penpar hakine ki singi ban sawan
working president jong ka nompo blok NPP nasu kendit alor ke jimi jong kiri orang ba iba ong ba kila syai ya ke parti minin agak kubur pada ke sosial media ki ong ba ke parti NPP hanompo kam don su kila disainut te kan ne galong ba kala but ke jimi jingki le se ke de dau simet kumong Baston, dari kejengit di kam kata ya ke parti, bat kam kata ya ke parti jengi kedang yai bantri bat ni snoop lungo hadu kata bagi no yalam jengi kum presiden batu advisor jong ke blok jengi jaga NPP kilami no menyen te Indonesia kini gede kedau jengi dese ni nagaleng ni paiba hi kinong tre jong NPP ba kidang don hadu ta maka jimi jiki kiong ba kila syai suat kisi kena lum lese de naga dau jong kihi bagi ong ba sarkar NPP kampek ya ki duduk busuk syai kunsuat iki hindai kene kemlong ba sya kade ki lek jong kihi namar ba ko mangitip ba ka NPP jengi kala pun bonsen jadi no yalam ni ban pendek ki kam ni gum sem jengi apa blok hindai ini kino yalam jadi kum presiden bat advisor kim sunyo dene taga daw baga pat ka high command ng tay kali ay kudan kam kum ke board ka kiong ba kile kena lum ha ka di kam diki hindre kene kalong baga jingle diki kum pau ba pat high command ng tay ka le ay kudan kam ban pa ya gibri ka sini ani district NPYF kiway na kitnat jong ka NPP kisamla jong ka Rebuhay district bat kumjuru kumusamla badon po kanong po constituency ngadap da kajing lungo hadu kata-kata ba katkum ka kubor kalabi ka social media menen ba ka NPP kala khaliap amano kumusamla ngadap kajing lungo kumno wangi nyim don jikti biye kam don karo no gajing ya discuss advisor jongi ba CBCM udah wen ki no yalam ba menswa ni buram yu hendai pause haba swaban mi swaban kran swaban le kro kam untuk discuss ba ni kan san lami ki kubar social media ba unmi no barok kalau ka NPP hapo ka nompo konsulsi ka kliap lama ngim pediang ya kane kadai kajing syak yalam bakla Naka sanajar, ngidon sanajar but, naka zero balance, ngila pun ong, NPP kata, ngidon zero balance, ngidon sanajar but ngila don. Hendai menin kesini, tangkap tu kat angut kiligar, kila ong ba, ke NPP kata kaliap, ngidang syania hapok kejingelam, jong ukonak sama, usiam badan burung jongi, uprestum tengsong, deputi siam badan burung jongi, Karibuhay district, kadai ke aspiration district, kaba sibon ki kam begini banla peu se kini kino yalam jongi ha ki snam ki balek na ru ki dona kamai ke parti kila khot kila yalam ini berform ki NPP ngila but hapo ke yalam jong korek sama ngi syania ayu kum ki samla hare menta habang gidang ya perkat bang ya plan bang ya le ki kam sibon ki kam hamede ber hapo Ribuhay district kam ta ma konstitusi ki jongi kam de ke por bangin ya tainya supang ki ki bang ide banle handai ngi ko basul wa olong ba ka kubor ka biwi ka bumi menin kom ki samla yang skam ka parti NPP hapo ka jengalam jong Konrad usia mudan buram jongi nang ni syakmat ni ya treasure am barwan ra ai ka jingjok ki samla baru ngi don batti sibun ki activities ngi de banle bat ngi kerman hasan tuli ki constituency jong Ribuhay district in yo ai ka jingjok house nam arajar arpulai ya treasure am ngi don rengkat-rengkat bagi NPP kinoyalam napo ke state bat kumju ki grassroots level ki samla idon kat bakpi ka NPP brok kawai kubri sibun kane kalong ke pensai jong ka National People's Party nongpo blok bat kumju ru ka National People's Youth Front Ribuhay district kum youth convener bat kan nong